Audio Renasti Production. Dan kudu joget wayahna. Bos Dipa, Bos Dipa, Bos Dipa. Teu ingetakeun, teu elingakeun sampean ningkulan aja macem-macem. Renasti Pro Iden joget dong, ke depan dong. Mungkin sampean nemu titik bosan sing kudu diinget, pernah ngeringet bareng kien rada lui arep ninggalaken, pernah ngeringet bareng. Enden tarik sis. Renasti Pro Dipa Audio. Papa Mbak Epi. Rasa demen saya lawas, mungkin besar, tapi rasa sayang masih tetap nginceng. Renasti Pro Papa kenangan bareng lambat-lambat bisa hilang, tapi ngeringet bareng beli bisa diilangaken. Sing elingan susah seneng bareng, wong loro usaha aduh keringet bareng. Renasti Pro mungkin sampeyan nemu titik bosan sing kudu diinget, pernah ngeringet bareng kien rada duwi arep ninggalaken, pernah ngeringet bareng. Mbak Epi tarik sis. Papa juga.
rasa sayang masih tetep minceleng. Relasi bro. Kenangan bareng lamat-lamat bisa ilang, tapi ngeringet bareng beli bisa diilangaken. Sing elingan susah seneng bareng, wong loro usaha adus keringet bareng. Tek ingetaken, tek elingaken sampeyan ning kula aja macem-macem. Mbak Epi Relasi bro di Pak Audio. Mungkin sampeyan nemu titik bosen sing kudu diinget, pernah ngeringet bareng. Yen rada luwi arep ninggalaken, pernah ngeringet bareng. Mbak Epi di dia joget.